Go ahead, speak. Cái này còn ba cái bó xem cái mỏ xem to cái này cái có ba kini pula ing ba ro ing komplit kat situ kalau siapa apa iwe dak injak pe iwe dak injak baru kita ngapi ba tapi ku dak surong tang hukum pe iwe dak injak tapi maka tim play iwe tim play ba tang iwe dak in nam ja naga Teknik ini ke Bible ketika tinjau boleh buat pakatang apa khatam buat kebenar bentuk nama tak menjatang wedding kadar kobal pek ini baru apa menjadi kabar pak orang balik berapa kerja stangka langsung seperti lekam ing kerja stang juga kabar keding masih kai keding sekai lekam tinggi agak tu kuat Terpilap iaka hamar hanno. Hajang dengan rung sekamajang ini pokok. Jadi kepada kami sekolah makan pokok itu mahal pokok ini harga pokok. Ada pokok semua di kira itu. Nanti macam jenis kerjat, hair macam blank. Esok orang rak hafan tu hai jangan mesti. Naik mobil. Kemudian kini ke Bible kawan nak dua pulpit. Oh, pulpit. Dan hadiah sampai hiye dia kena tulis lagi deh. Kena tulis. Jadi kerteng kini ke macam ke Bible. Karit tu. Waktu ni kena kasih sekolah. Yang gini dikarit, dikena deh. Sekolah dibohong tu. Kenapa orang saya? Dia authentic. Raja bah thamai kau saya senduk. Dan kita bam keding kan baik cepo kading kamu lapan bam. Okay, you speak in English. I'll pause it for the. This is the Holy Bible. Not somebody. I found it on the doorstep next to my office. Roma International. Suddenly I saw it. I picked it out. Then I glance. I look about it. I see all the contents. Not even simple biblical word. Being spoiled from here. See the cover gone. All the cover, even the zip gone. All things gone. But the contents, biblical contents, not even single word missing. The world may go, but my words shall never go. Amen. Forever and ever. Amen. So tell me, what is your message to the people who don't believe in the Word of God? No, we should believe the Word of God because this is the only Word of God. The world may go, heaven may go, but the Word of God endure forever because it is the Word spoken by God Himself through the Holy Spirit. Amen. God bless you, evangelist.